kadi lang fala kono non kono andira ɗum ɗo gara men haɓaɗi ko ɗum ɗon mapiniɗam ɗum dunganima min mi géré siga ɗin piiji kono ta comparu ndiyange kosan gorejo wawayla malam selu ɗum ko piiji an kiɗɗino ɗum boyinaɗo ɗon goɗɗo noon tawino mo defi mi haali mata yenno miɗo andi goɗɗo susta defi on ɗon jooɗi yiɗa goye ko waɗuma noon mo koɓa koko tawde a ƴetti goro a yehi a landike a ƴami a okkama ko luttiɗo wo ko yo peera waɗi ma dewgal humi andita noon hunde wotere gorko si woni ha a naɓi horde a naɓi goro ƴamama okkama hande kadi ɓeygu ma koye konti ma dépense makko nga fawtoto ci makko julde a fawtoto piiji busti o landike ma ko ya waɗ na ya ndaru fi o natali ka ma dey taw min hande mi monanaki ma mi wonata kadi mone ma aduna ko a ɓiɗɗo an mo jombuɗa on kadi ko wiyete ko saɗi ko tooli ka makko milla andi on ɗon kadi ko ɓiɗɗo an wonde ma jomboy ka jananiri mi monantomo mamiɗo monanima ko mi falano ko ya jommu alhamdulillahi rabbil alamin a ƴami andita noon hoore ko ƴamuɗa ɗon ko na ya ƴamu accita ɗon juuta ɗon ɓinna ƴamal ma fiancé ko woni innoto ko ya jommu kisan ko yo peera on waɗo kisan si yiltoɗa ɗo torto ngalla lawru ndin saaba mo parce que ko dewgal kan andi ko miji ko Allah andi ko miji ko Allah andi ko watta na probléme nani ko non sala jabi ngoɗa tout possible min kadi mi jomba ɗo mi yaw kadi tangan on fandi seeɗa parce que ko le 15 mi ɗon wonde ande ko le combien woni le 20 donc ɗon andi amen affaire men en golle amen en ton ko date ɓe jonta ban sa yetti ɗo conseil moyen mois ɓen mois nayi fe sona perde golle maɗe donc ko joni la yoddude gure jam o kadi programme on min mi waɗa date sana de fammi mi famali ko ya jombu si yaha ka ko ya yaw ɗum ñindola ɗum fallo mon ko mi fala ko ya jombu si yaha joni noon min kay ko ɗum wonde wonde ko ala wota wonde a winan ko le 15 ɗum waɗa yawde nene non min programme an ko le 15 mi ɗano yawde joni noon feƴƴi le 15 hande ko le combien en famodiri joni noon ko ɗum ɗon min mi gore min e gore jamo mi yewtay après si min famodiri mi andina waɗen dat ɗon kisan ko anne gorejo ma yewtata fi dewgal ma fi peera ma ka ko enen duwa yewtude na fiɗu na onon ko yewtede mo feere mi waɗa komi yewta ko ngo feere ko na gotum fiyondu nen kaalisina gorejo ma no wayi wade ho ko gorejo ma ko ya hollutumo haaju ma acce men fewjota minen kadi ko enen fewjotata ko enen fewjotata innalan ko neñalade ɗo faalaɗa fi dewgal ma ngal hande faalo mi halan ko joɗen ɗo si a woɗani lan hande no boni watan wala si a wilan ɗo yontere hande ɗo yontere hande kala ko watta waccen mijido nen wata wolango brutalement comme ça innugo ɗum ɗo tal ɗum noon onon kadi onon ɗo wondi koye piiji gon ton min on acce mijiɗo min gure jam me yewta mi andi non ko yo mi tela ono nene trop a sanzanilan fiyondu a sanzi sagan a yata hande kadi leyɗe ko sina ɗum mi perdete miji tewa ɗon date mon on jona mbawmo sina ɗum mi perdete komi woli woyin nanaɗum joni komi faala ko ya waɗu ɗo e yontere hande ko woni wo yewten ɗo e yontere hande ara e ngollitijama on fof ɓaala waɗi fof waɗama sina humo dewgal ngal e peera fijindaro ma ɗuma si humo dewgal ngal kadi waɗi hay siko ɓawo ma fijete ɗon gorejo ma ono wawi ɗumannade ɓay fijindaro na fi amen mene onon ɗo wawi fijude hakkude mon ton kono ta wiyan ko ange on ɗo yewtidata on nayi musidal ma jeeya ko gorejo ma noon accuɗogu baba accuta hulɓinan accuta fiileɗe ɓorto metti tan tam fioni ko non taw ton mi ardi do système ta ton welta on nani wawnuɗa a sanzi ko non sanji anene on ɗum hari miɗo anduma hiɗa neyi lan anduma kaali sinine mene yakki mon ɗoni koko mi sikki ko kalam ɗon fa hunde mi yeddali
minga na program jombu kwa dum la ko yugolo parce que win la mo sella mi ari mi yo jono ini mi jombu na wonde faale mo ngonen ko en famodiri na dum sete na dum no program mo famodiri papa so ini wadu ko wadi go ini kadi non kadi wa ngajjo ma dum mi sanji ma dum do ga siki to aro fala ken famodiri en famodiri papa kono ta sanso hakkille dogude hakkille fi mo falo mi sanji andi ko honɗum goɗɗo ko needi andita piiji ɗin fof si a yii hannde goɗɗo torike ma wi jombete ko ɓay a fewnike haray ɗa sendidiri ko boni e ko moƴƴi si a ari waɗa needi jogitoɗa kadi moodi ma mi ala wolirde fii ko ɓiɗɗo angoy ko ɓay haray ko ɗum ɗon luttata ko ɗum waɗi sila wolande ma andita ko dewgal piiji ɗin fof yiyata muñoɗa yiya piiji gono toon manana piiji gono toon ɗumba noppi ma ɗum ferma guite ma ɗum ɓay haray ɗa yiɗi jombuɗo ma ko fii kadi yo sakkito ɗum ɓay si yimɓe jiidodi si aroyi ɗo ha joni on jiidodi haray ala hande kadi ko hawkaɓe ɓiɓɓe ma a yelotako kadi heɓugol ɗo hande janggo yaha heɓaɗa Allah dandu en sigoɗum anani min gari omo sutiɗa ko min woni nene kala seeɗa kono an kadi ko min heɓuma nene ma no toon ko gonga kono ko min sakkitorma par ce que ka an wonɗa ka an arɗa natuɗa wona ka ma ñande ko ara feƴƴi e hoore an kadi hara woni ka ma ka ñandita tewto yimɓe ɓen ko wolata lan andi si goɗɗo yaltani goɗɗo ɗo yo dewgal ngal latade a nanay ɗi fof ko ya uddu noppi ma ɗin an andita tun ko dewgal faalaɗa hiɗa mo yiɗuma an kadi ɗa yiɗi mo e hoore ɗum ɗon muñotoɗa ha feƴƴa si dewgal ngal feƴƴi kadi si a ari no yiɗirɗamo wo muñoroɗa noon ko seeɗa seeɗa sansirta ñande goo ara on ɓuttini piiro aray ala sonko ala haray ɗon ani mo hara ɗon ko ɓiɓɓe mum ɓe woni on newde ɓay koko ɓe wi ko waɗato ka Balisina ay ɓiino koɗo a luttaga o woni o hewtino ni gundade nene ɓiɗɗo jam kono way andi nan wara ga donc hasika dunga jona yo tan ko isa la nodde mabbo yi ay téléphone am ci mo so yo no ok o yewti seeɗa nene yewti buy ok ko yon jogodirɗo hara on jentaki goto ka andi ko an suɓimo adduɗamo wiiɗa aɗa yiɗimo ɗa faalamo funkewgal mi ala sattinde ma mi wiya ko be jomma ka siɗɗo ma ko ɗum ambitata noon si o naati dewgal ɗiɗi min alaka seedata seedigal ala ɗo si woni ha o naati lutti keriyetenir ko ɗum ɗo yaltintamo no wande kadi donc an andi piiji ɗin fof ko ya muño ɓurɗa muñade ay gorko ɓe wiyay ko debbo ngo e muñoto kono gorko kadi muñoto piiji bus andita to a jombataɗi ɗo probléme ala nene lamin ko ɗon ɗo andi ko waɗi simi noon accen jara kon faala ɗo fait oɗo kadi no mirimo mi yiranmo probléme ni donc kadi neni assalamu aleykum aleykum salam ala kadi ari déjà ono kadi ari falno kankadi woni ndigaɓe kadi waru ka ɓaara ɗo voilà joɗo